Keynote speaker for the 2023 Chelo nidong duine gozu de lodar chinda sumbi chizi geegi nimu geeji pime ki nimu am nyangna tingi ki yanyun shikdu. Ari chisi lankan tang sinzin ki kunjam ki geeji kangsar pomu danyam zuebe mikgun la danyam tang shidi changden doa mi topdan je kongbe tangdun tang omuda pime zue tuda nuba cheru tangwe te kedu pakwe cheje tang kuti da nyingdop dengen ki pime ka chikla mingwe nyingdop denbe geeji pime shebe ari singda bulam nangsu yobishin. Talu nido nishi sumki nyingdop denbe geeji pime ki singda bulam nangyu zegu te salhagwe nyen talu geeji pime ki nyamur porang kabur chona song. Taji milu chubdun doshinbe ari singda te zegu porang kabur rangdu chokwa ni logyu na talu tengma tangbo inbata. Tedar ki ari lado shungta sensin Biden ta kunjam cheki pomu danyam tang doa mi topdang zodun nangyu yoba tenbashik tini ari chizi chungji Anthony Blinken ki suna song. Defending the rights of women and girls is Talu nido nishi sumki nyingdop denbe geeji pime ki singda nangse chela Afghanistan ta Argentina, Africa, Chidun, Costa Rica, Ethiopia, Iran, Jordan, Kazakhstan, Malaysia, Sokyu, Poland, Ukraine, Sone, Magwen ta Molopolu ta Sargyoba, Gegen, Memba, Timzuba, Legu waso. Changden ta topdan danyam zudu dobu nyonggo chungya number Gegen ki pime ka chigla nanshin. Ari chisi chungji pime tongma. Jamgu Madeleine Albright tambe chendo ne nyingdop denbe geeji pime ki singda talu ne utsukashik. Iran tu nani lona nishusani yinbe shunuma masa mini shuwa kaji loge kore makyunba tsamla tenne Iran ki nyendo be todam wo chongdu. Iran ki shingchen sumju sochi tsamdo ngogu gyaji chegen ki Iran ki pomoda pime chola nangyang. Singda shebar Iran ne tumi matar war mebridu. Ari sinzin ki kunjam Jill Biden ki sungbar. Kangse pime chwe konzu ledu tapsu chegen ki pime shen yueba matse tapsu top shimbata. Ngaranzu changme ledu zambuling legwa shik dungyur lopta tang jizo tang shungchor gyurdo tang shimba tang godami che shimba hako gugri. Pime kasange nganzor gugu yoba shin, nyenken tang lagdar chegen ki keba manga gugu yoba, pime chwe jungbu ta jenbu ta pa ta dau ta chokbu chola labar nganzu de leb yori so kyang sung na sung. CSIS shebe nyamshi kangi Marty Flax ki yeshib na sela. Iran tu pime ki ko tibe ngogu tezu kenza ngoma te Iran ki sishung ki ngwelen mache bar. Ari yangna nubjo la khandi taya soto kabure de. Ngogu tezu Iran rangi nanglo ne chungba yinza. Iran ki sishung ki kai gyurdab tela chanjo chegen mangbu chungdo kabu mebata. Iran ki pime tezor ari nyingdob denbe geji pime ki singda nangdu. Iran ki sishung ki geji tsenden shung shenda nangdar chagwebe nyushu tengyur pento yobaso sungi. Talu geji pime ki nyamur. Pime la singdo ki zego te ari dingja cheshu su so na ne. Pomuda pime la zigurda topdan danyam mebar, rawan tang mangzu tang, changden so cha changya meba tenandu.